Proleće i leto su definitivno period godine kada je potrebno smanjiti upotrebu masnih teških krema sa okluzivnim supstancama, odnosno sa uljima, vazelinom i raznim buterima i slično. Ali je neophodno povećati upotrebu preparata koji sadrže ovlaživače, odnosno humektanse kao što su hijaluronska kiselina, glicerin i tako dalje, koji se najčešće nalaze u vidu raznih seruma. Ja ću vam danas preporučiti 3 najbolje seruma za hidrataciju vaše kože tokom proleća i leta. Ukoliko imate normalnu ili suvu kožu, obavezno probajte Avenov Heal B3 serum. Radi se o jednom fenomenalnom serumu za hidrataciju koji sadrži 1,5% hijaluronske kiseline i to kombinacije hijaluronske kiseline male molekulske i visoke molekulske mase. Molekuli niske molekulske mase ulaze u kožu i dubinski hidriraju, dok hijaluronska kiselina visoke molekulske mase ostavlja jedan zaštitni film na koži koji sprečava isparavanje vlage iz naše kože. Pored hijalurona glicerina, ovaj serum sadrži i 6% niacinamida koji je odličan antioksidans, deluje anti-age, smanjuje fleke i ispoljava mnoge blagotvorne uloge na našu kožu. Ukoliko imate masnu kožu ili normalnu kožu, ali volite laganije teksture, fenomenalan korejski serum je Eazen 3 Ultra Low Molecular Hyaluronic Acid Serum. Ovaj serum sadrži više oblika hijaluronske kiseline, sadrži pantenol, sadrži alantoin, ekstrat centele i druge korisne supstance za našu kožu, vrlo je lagane, nelepljive teksture i odlično hidrira kožu. I treći preparat koji je pogodan za praktično sve tipove kože je Cosrxov Snail 96 Power Essence. Radi se o jednoj esenciji koja praktično ima teksturu seruma, znači dovoljno je gusta, odlično hidrira kožu i potpuno je priroda, znači sadrži puževu služ koja u sebi ima mnoge blagotvorne supstance koje hidriraju kožu kao što su hijaluronska kiselina, zatim razni drugi glikozaminoglikani, sadrži supstance poput alantoina koje regenerišu kožu. I još jedna važna stvar je pravilna upotreba seruma. Serume za hidrataciju nanosite nakon umivanja na vlažnu kožu i odmah nakon njih, pre nego što su potpuno upili u kožu, nanosite hidratantnu kremu.